Ano lang? Pero guys, yung Wala. huli namin guys. Daming huli namin guys. Naglisod na oh. Bigat na guys. Lisod na sila kuhan. Ay naghana guys kuha guys. Bigat na yung huli namin guys. Mga 8 kilos ka ani guys. Yung mga sutso. Dungagan panginin nila guys. Dagan niya po 10 carats guys. Dire naihawan dire gamay-gamay ra lahi ra speakers luno. Dire na horot lang to tong hapon to dire. Primero na tong kuan dire. Dagko po daw. Dagko na dire daw. Tagam na dito sila. Ini lagi kak. Wanan. Asa? Bagusan. Ito dito. Itong ditoan. Last 2 minutes. Nawa lang agad dito. Ana. Kuha naman to. Kuha to sila. Buwagya na to. Para may inahan mo gaya dito. Kilirong. Birds. Oh, ando yung mga tagam. Sudlan ang Allah. Uy. Ano eh? Atay kita birds. Atay na. Atay tayo guys. Ano to? So dito guys. Ito orleo pa. Ang putula guys. Sobrahan maglabay. Oh wow. Sakto na. Impas. Lure na ko guys. Daghan na guys sambat ni. Sana guys. Ha? Dingwit. Guys, naputol guys, sangit. Putra guys. Tanawa mong kuha guys. Aring nagana kayo. Damo guys. Guys. Mahok mang tao guys. Ni mahong tao. Guys, ang akong tagakuha guys. Uy, 2 araw klarom na kay birds. Hindi na lambod man siya birds. Para akong lure guys oh. Wow guys. Ha? Asag na putol sa kong ano eh. Guys. Pas kita akong lure guys.
Sumpay mga ilo na. Hmm. Wala na po. Ayun na, isa gabal na ka na mo agi diri oh. Di, di. Ara akong Sigod guys. Superman Bermendi guys. Tagakuha sa lure. Ara guys. Gaan-gaan na ba ka boy? Bawga na kay. Hindi na si regulator. Hindi na ito na makuha. Ito na makas tubig. Purya balik guys. Na guys. Siya. Hole na to kasi puwas. Ay kumpiyansa na birds. Ay kumpiyansa guys. Ay kumpiyansa guys. Nara birds, nara birds. Oh, okay. Ha? Ikot ng nipa. Lambod lagi, birahar ng nipa lang kay paraan. Balik sunod, anay problema. Okay na. Okay. Right, so na guys. Okay. Namay pamputol rin dang. Putol lang na dang. Ayan na dang. Hindi na ako naisumpay kay maputol na po na. Sabi, maputol naman tayo. Birds. Ano ka ni Agi noon? Exhibition meron kayo noon na. Lapok dahil. Okay. Exhibition meron ka diha. Guys. Lure guys, bugto. Okay. Be, igawas doon ang tanan birds be. Igawas doon ang tanan dang be. Huwad. Hindi ada. Jerak guys. Ratsada guys. Ratsada may pili. Lupig pa may Lagi board. baru lupig pa ng kurinti. Nara guys, ang magic beans. Nara guys.